Tugaw tayo, naimbaga malam tayo amin apo. Inya nga sisa daytoy. San Lorenzo Ruiz. Sisa San Lorenzo Ruiz. Jadi aday nabiitak pay nga padi. At damay sa aparokya nga nakaiyasay na. Dakkel aparokya. Ket kasla amo tayo gamin diti ayan tayo diti Pilipinas kadagit ay kakabsat tayo nga ada diferensya na awan ti program kanya tayo hanga kasladda abroad nga alaan ti gobyerno nga aywanan da tayo no haan nga apan idaton di apan i-submit di pamilya di kabsat tayo iso dagit ay makikita tayo nga agwarawara tadtoy daldalanan nga adda pay no dadduma dagit ay maturog ta kalkalsada maturog day waiting shed kasla kakasjay. Kaya may isa nga parokya nga nagyanak medyo aduda. Di may isa tinagan na secret. At danagan na nga usto ngam no inya tiggan mo no kasi secret kuna nagkatkatawa nga no dadduma na minsan nga bigat no umay makimisa tanatal na tadagitoy kahan mga kanayon nga kakaroda kalakas di kumanya. Selamu lakan nyayo ang ano February 1 no kabulanan ka medyo ang mauawatan ti pan panunot yaw ngam no limnat di bulan mayat ngam no medyo agruaran eso data delikado. Ngadda sa seruro panget wan no agi todo-todo nga kasi. Kada dagitoy mga kanayon nga kasjata madlaw mo no makimisa ni secret no dadduma nalimbong kano makita mi timot nagtutulagan mi dagitoy ta umay dag komunyon hamo mo mabalin nga haan nga ikan no amo na laki isong bat na nga amen wano natal na nga maki misa ngam no madlaw mo nga kumuno te kadama di lubong na hamo nga komunyonan ta siyempre madigarod kana minsan nga siya tinagmisa di Paris Priest tinagmisa di rumwar ni dito secret agburburong ko wah apaya niya problema mo kunakta gaalaak namin na ito pakpakanat kada pagmerindaat namin ngalngalit tilatag na nga paday ko apaya di na mo maibaga di hinalpas ti misa apaya ka no han nga kinumun yun iya po padi apaya siyempre gumanaraw nga rod mangriribok siyempre no siyak ti padi ore siyak haang ko nga ikan ngalngalo na kan tilatag dahil ta delikado ko kaya di ko han binansag na diya torre. Naala yung nagsinan ko. So, loka nilo. Binansag mo niya po Diyos ko. Ay, sorry po, Father ko. Ngam no. Dagito, ino dahi tayo mat. Paikam ti kanan na. Saya at ng respetuan. Itid na mat. Diyos, gusto oray kakaro na. Nandagito mo, ubing nga minudad duma. Secret. Apanda mo gamin loko-lokoan. Agburong ko mat. Kasi di ugali na nga nasinpat. No, amo na mat. Kasi no, makitam di dayaw na. No, respetar yung pakanam nga nasaya at umaya mat ngam gasam pay matangal-ngalon na talaga di may samo nakarkaraw binigak nga adda sa nga supot nga katuday ta ayanda malabsan na dagiti ado nga katuday umay na ilako nga binigak ikak mo ti kwartana ka bilhin mo nga to diyan mo ta Tagalog mo ilako na di sabong ti katuday ay yung bulaklak kahapon na bininta mo sa akin, hindi pa namin na ulam. Yung bulaklak na mulaklak uli. Permiti katawa na kasla, inabak ko siya. Permiti katawa na, nakaano kwarta na, nung dagitay play money, umay na isok-sokat, yung opisina, yung kisukat, kinapupadi, kunanak kanya ka, kunamat, yung kisukat, inininig, ayan tiperian, kwarta na, di na mga kasukatan at play money, nga nag-post call, madati kwarta. Huwag kalakas, Jeko ma. At dagiti kakabsat tayo kas dyan, nakarkaro ma ito'y Santa Cruz, idin, duada idin, dyan mo no sino dagi dyan. Agbiyahe agtudto daw, ijay kamwiting siya tinagting nga, agsungsung bat di dyan duwang, agkinkin no silat, mabutoy nga mo tatago nga handa, agkinarit nga, agsubsubang, da nga di na magkakaawatan. Kadagito'y nataduma, no makakita, kasla, adapa jari na nga, inya nga tati maitulong mo. No daduma ikaklat ti makanan jak nga itid nga kwarta no daduma ta. Giti mga surdo no daduma nga kakabsat apan da agaw-agawon. No dati mga ikaklat ta ti kanan at least ta manganda. Kadda no daduma nga di jari na nga. No bisitaom di masakit no makitam di kabsat mo nga masakit ka. Kasla si kapay ti awan gaway na nga.
Di mo pa'y amon inya maitulong mo. Kasla ko man ni manang ilen ka ti takta iso nga sinapami ko na tayo ti alas 5, tentay lanaan. Tadi di mo lang maitulong tayo kung tay madamag mi na in hospital da magayan napamulaki na saya at kunak ta matratar. Kadi nagsakit nga kitaan. Kala di may nga padi tatad dadjay nga adjayon ayan ti dumusen nga bedridden. Kala kayat nga kitaan nga ti maudi nga itsura na nga may ibati di panunot ko kaya nakaidda nga kas nakakaasi. May mayat ko madya pa nagkadwami idi nga daytay normal nga tao nga kasarsarita nga kainin na nga. Ala kasi tara kaslangay adda di jari na nga nagrigat nga awan maaramidam kinikabsat mo nga agsaksakit. Ora ka na i-hospital mo ka, wanan ako, in surrender dan. Daya din nagrigat nga daytay ngay, urayong latan nga daytay, kasla agkapsutan, kalakas di ko nagrigat nga daya, awan ti maitulong mo. Nangruna kanya mi nga papadi, at dadagitay kakabsat, nga medyo makari na ti sakit mo no problema no daduma. Kasla dagiti apay sinalodsod ko ore dagiti kakabsat ko mga adda diti mabaybay an italan lansangan kunak apa nya nga ditoy simbaan ti pagayayat da nga umay pagkamkamangan kuna mo di padi nga kadbak idi wen atakasla ditoy ti pakasarakan dati comfort nga namnamaen da nga kaisot ti kumamat ti kasla arakop ni Apo Diyos. Kauray na kam nga papadi no daduma. Ado pa dagiti kakabsat nga kaslakam la healer amin. Hang kami mga anak nga mangagas. Hang kami nga mangagas adala ang dagiti adda gift na nga kabailan da mangagas ngam no siya awan ngam no daduma di panagri nada ka Apo. Kararagaman. Ala Apo kararagaman alawod. Nay nakarkarot istorya kon nga ijay mo lang nga parokya Apo binigat nga agsakit. Alpas misa, apog, sakit ti ulo. Ipatay mo, apog, sakit ti lapayak ko. Apog, sakit ti tumong ko. Apog, sakit ti tiyan ko. Kay yusok na majiimak. Ijay ba doon ay ka madimot tin Delikado na niya data nga sakit ti tiyan. Adda na niya panunot na daddo mga gaputa padi. Adda na iti kasla niya panunot nga gaputa instrumento na kani Apo Diyos na padi kasla. Adda power na ko maday ito'y imami. Kinagriga mo kalasyak ko ma, nagmayat jiri na ng ano kabaulak la ko ma. Dahil nga kabaulak ko na tayo nga kabaulak la ko mga agasan. Nagsaya at ko ma. Nagdala ko mabalin ko tapno amin nga ag problema ko maagasan. Naawamot. Kada ito yung bagangor ni Apo Isus, di imbaon na dagiti apostoles, agasan nyo dagiti masakit, kunana kitain nyo, tila nga kadakkelan nga maitulungan ay di kabsat no di nga, di ko na tayo nga nagsurrender nga awan mabalin tayo. Di laangan ay ibibisita, visit the sick, di makita nga adda ka, ngamsyak nga ron nga kunak ka, nakasla na DJ sakit DJ napadasan nyo dati mupan mang bisita ti masakit nga into no pumanaw ka kasla na sikat ag sakit ti na DJ rigat DJ masakit takas di kami dagiti apong mi ija dabalay nga natay ka makakita ka di ag bugbugsot ta idi kami maitaray ti ospital nga daytay Diyos ko makita mo kaawang ipan na kung na dyan agtong-tong labon nga oray ka lang nga di mo maawatan no anya ti ito no kan agda nakalibro ni Apo Silidan nga Sos Maria kin ay awanan nagtataray ka mo ubingan ta natayon ni apong mayayin kala daytay nga jay maudi nga anges na kag buybuya idi ubing kami buybuyaan mi ngamin nga kasya iso nga nagrigat di jay apang mo bisitaan jay kabsat mo nga awan apulos ti tulong mo. Ore kay ikam te kanana dat adda nga maaltutan isi kakagad din ang patayon na ta dagagang angis lang arudan ka kanam. Biskwit pa lang nga nakamagmagamot ta ipakam di adda nga naaltutan si kakagad din ang patay kin ni apong mo. Kala nga di jay anya ti kala jay pampanunutet kasla ko Corporal Words of Mercy. When nagmayat nga visit the sick. Ingka bisitaon. Nagkabukbuten ko nga rod di ko mang bisita di jay ngay agnangabit. Adamang gayumit ta pa idin, adagayumi idi. Agka hospital, ala, aging gana nga matubo nga nakakapit kanya na. Tuno ko makaungar manan. Tintuno ko asla tada sakit ti puso na di nga pimusay mo laangan.
kinagrigat nga kitkitaam di kadkadwam kakinkin na tawam kasla gayem mo sa munto makita nga timaudi nga makitam kanya na kasla nagrigat man di jay rit nana kasla maahawa kasla umalis kanyam di jay sakit na ti kuana kay so ti kung kunana anya ti kapintasan nga maitulong ko ma dagiti masakit tina espirituan mabalin nani apo padi ko maaga siyempre ang konpesar no dag problema di sakit na ti problema nga daytay madisdisturb marigrigatan mabalin tayo nga tulungan nga bagbagaan ngam no physically no dadduma nagrigat asla awan ti gaway tayo ore ipakararagan da kuun ikararagam ngam di ngay timaudi nga kararag mo ka italek tayo kini Apo Isus di man ti daytay may kasla andit ag surrender tayo italek tayo kini Apo Isus daytay kasla awan gaway tayo ala agtalek tayo kini Apo Isus aging gala nga di sakit tinakam mo wano rigat mo nga makakita ka dayjay laeng ti maibagam nga agtalek tayo kini Apo Dios kasla kas jelat ta di maibagam ngam daytoy kakabsat laan numampay marigatan no dadduma kanya mati mabalin tayo nga aramidan iso di na umuna kararag awan sa baling nga aramidan tayo ikararagan tayo nabilag ti kararag iso di intensyon tayo nga ron ikararagan pasri ka rin ay panaglaing panagimbag panakapakawan ti basol no dadduma ka di jay panakapakawan ti basol ka dakkel ti apekto na iti tao nga masakit iso garod nga di jay agsakit no dadduma no lanaan tayo ka agkonpesar tapno no madalusan no dadduma ka ado ti milagro nga mapasama no nagkonpesar guminawa dayjay tao umimbag uri ti physical nga sakit na kada tayo met napinpinta siguro hantay nga orayon nga agmoy-ngoy aka duduwa anges mo sa agkonpesar no madisturb nga marigrigatanen may mayat siguro nga banagan nga ingka ikompesaran ingka dalusan jay lumag-an adre ti gundaway nga kasla marigatan tayo haan lagamin nga ti sakit ka dayjay gamin ti pampanunutan tayo nga sakit ka daytay physical nga daytay nakaaron sakitan kanseran haan lang nga dayjay nog sakit di kararwa tayo marina tayo nga nakapsutan dayta ti kapintasan nga gundaway nga intay ipakawanan dayta ti kapintasan nga gundaway nga dalusanan kasi mutlaang relasyon tayo agkakabsat agkakapamilya agkakaaruba nagdamarigregatanan, nagaputa adda konflik hampay lang nagpinnakawan, napinpintas nga agpinnakawanan. Dalusanan tapno guminawa kin lumag-anan. Hantay nga orayon nga addan to agnangabit. Nagriga magamin nga detay sakit tay nga rod nga Pilipino. Nga detay kabaulam ti mamakawan natangsit into no bangkay sa kan apan agindadanog. Ay, kumare, pakawanan na, kabalayan. Apo, pumidpidot ka matitinatay. Ala, kumasakan tula, naladaw. Iso nga may mayat kumatipan nakaagas, taptan ka, mabalin tayo nga. No, oray no, dabasit nga, hanga pa nagkikinaawatan, ipakawanan. Ragsakan tibiyagan, tayo kung natin nga rin, nagababala tibiyag tayo. Nagmadi nga pang panunutan nga, nagsaksakila na ka mo. Iti pa nagbiag mo ka, ala, puro sakit tinakam nga nagimulmula ka. Ay, sus, Diyos ko, na-erot ang biag. Iso nga tatapay lang, mabalin tayo nga, agasan, haan lang nga sakit ti physical. Daya sakit tiri na, sakit tinakam. Dagiti basit nga sakit nga, hanga pa nagkikinawatan nga naglakam, nga sulbaran, para nawunan. Agasan tayo. Pangrugyan na ti sakit, ay, panakaagas ngamin, haan nga aga po, ijay mi, ala ko di masakit ti physical. Nagsakit ti physical. Apa nagpa-check up kin doktor. Nuhaan na nga ibaga kin ni doktor, haan nga marugyan nga maagasan. Nuhaan na nga tungpalan di ibaga di doktor nga tumarin na kin aramiden na nga ag-diet. No daytay maiparit. Haan nga maagasan iso nga ti pangrugyan mo lapan nakaagas. Di datay maglaeng. Datay maglaeng. No dagitay ko emotional. Si kamo laeng, wan marigatan, problema nga rodan, problema ang pailaeng nga kunada. Madigarod nga masulbaran, alaga problema na, hambang nga nalakan, no dadduma nga rod ka, datayo, ti pangrugyanan na. Kadati, nalaklaka ang aramidan, narigat ang amin nga aramidan no awan ni Apo Jesus ti puso tayo. The great healer, iso na ti kalaingan nga mga gas. No gamin awan iso na, hantay nga mairugi.
Nagamin na awan isuna iti puso tayo, narigat tayo nga aramidan, ala iwaragawag tayo, pangrugyan na, bagbagi, ti relasyon, pamilya, nga da medyo makita nga sakitan, agasanan, hanla nga physical, emotional, relational, relasyon, spiritual na unay. Kaya ti karon ano, dadagat tayo kakabsat tayo nga, sa dala makimisan, o day tay, dandanidan, agpalana, tagsakit dan, nga Isos. Nakarkaro mo dagiti daddo mga sadala makimisan ubang kay dan. Delikado.